шақта, үй шығған шақта. Хәтті физкультураны да телефон аша үйренеміз. Бүтін видеоблогларына қарап бітірдім, ойындарына ойнадым. Интернатта башқа кино да жоқ. Роботыр, gidelim, sırtlanma. Burası bir ışık bu. Bütün bir başım battı. Çünkü tavuşlar işitmeye başladı. Benim tavuşuna değil, benim bana kıyrığımda var. Роботыр? Hayır. Yok, bu sen түгел, bu миңа ишетелә генә. Сөйләр бит сөйләшми. Мин бит гади генә мәче түгел. Мин театрда үскән Казан мәчес. Мин әле сөйләшергә түгел, җырлый һәм бии беләм. Онлык мәшәкатьләрне онлык итеп беррагаз, сифат чәчкәләре. Әйдә шулай. Кайберәүләр театрда фикер йөртергә өйрәнәләр. Әйе, ну ничек барып кайтасыз театрга? Гаҗәп. Ярый. Әйдә. Туктале. Алар бит ябык, барысы да онлайнга күчкән. Достым, театр яшәде, яши һәм яшәячәк. Әйдә, алайса мин менә киттегә. Ашыкма, маскаңны киргән атма, яме? Әйдә, минем артыма инде китек. Рау, әйдә китек. Менә бу ноккага бармагым белән бас әле. Мин баса алмыйм, минем бит бик ярым гына. Шамил Зиннурулы Закиров исемендәге театр коллективларының 20-нче төбәкара Идел йорт юбилей бәйгесе барлык хәвәскәргә тыңларга туплады. Кайсырның 100 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган бәйге гомумән Татарстан Республикасы һәм Россия төбәкләреннән 100дән артык катнашучы җыйды. Аларда Азнакай, Актаныш, Бөгелмә, Балташ, Башкортстан, Самара өлкәсе, Удмуртия һәм башкалар. Безнең максат үзешчән театр иҗатын үстерү һәм камилләштерү. Идел йорт гадилектән камиллеккә. İsənmisiz, xeyirli iş, teatr sevişi mühtərəm millətdaşlar. Biz sizni Şamil Zindurla Zakirov ismidagi teatr kollektivlarining 20-chi Tibet-Qora İdil yurt yubiley bәйгесенең бүләкләү тантанасына сәламләргә шатбыз. Бәйгене uyushturuvchilar Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы, Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләр саклау ресурс үзәге, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Быел юбилей бәйгесе Тайсырның 100 еллыгына һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Конкурсның максаты үзешчән театр иҗатын үстерү, башкару осталыгын, үзешчән артистларның һәм куючы режиссерларның иҗади мөмкинлекләрен камилләштерү. Бәйгенең беренче этапы Татарстан Республикасының барлык муниципаль берәмлекләрендә һәм Россия Федерациясе төбәкләрендә узды. Бәйгенең икенче, өченче этаплары читтән торып видео заявкалар буенча узды. Барлык видео язмалар да мәртәбәле жюри әгъзалары тарафыннан каралды. Ә бүген исә иң яхшы спектакльләр һәм җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы әлеге мәһабәт залда уза. Шулай бездә тагын бер яңалык бар. Шамил Зиннурлы Закиров исемендәге Төбәк-Ара Идел йорт театр коллективларының бәйгесе кысаларында үзешчән театр коллективлары өчен ел дәвамында иҗади лабораториялар узды.
Бу лабораторияларда профессиональ мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре үзешчән театр коллективларына иҗади репертуар сайлауда, театр реквизитлары, костюмнар сайлауда эшләп, актерлык осталыгы буенча мастер-класслар уздырды. Дәүләт театрлар ярдәме белән безнең конкурсантлар үзләренең һөнәри сыйфатларын арттырдылар һәм инде яңа дәрәҗәләргә ирештеләр. Сезгә илһамлы хезмәтегез өчен зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге чара офлайн да бара, шулай ук онлайн да бара. Безне онлайн караучы тамашачыларга кайнар сәлам. Хәзер бәйгенең мөхтәрәм жюри әгъзалары белән таныштырып үтик. Жюри рәисе Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының махсус проектлар кураторы, театр белгече Нияз Игъламов. Жюри рәисе урынбасары, сәнгать белеме докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Сынлы һәм декоратив гамәли сәнгать бүлеге мөдире, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Дамир Сиражиев исемендәге премия лауреаты, Бакый Урманчы премиясе лауреаты Рауза Султанова. Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Россия композиторлар берлеге бөтен Россия иҗтимагый оешмасы әгъзасы, Татарстан Республикасы композиторлар берлеге региональ иҗтимагый оешмасы әгъзасы, сәнгать белеме кандидаты, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының театр һәм музыка бүлеге мөдире Илмира Галимова. Татарстанның атказанган артисты, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы Зөлфия Вәлиева. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Гаяз Исхакый исемендәге премия лауреаты, Татарстан Республикасы язучылар берлеге рәисе, язучы, драматург Даниил Салихов. Сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры музее мөдире Луара Шакирҗанова. РСФСРның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Әсһәр Шакиров. Республика халык иҗаты яңадан торгызыла. Театрлар актерлар йортында, аннан соң Урицкий исемендәге мәдәният йортында чыгыш ясый. Аннары бәйге ЮНЕСКО һәм Ленин исемендәге мәдәният йортларында үткәрелде. 1998 елда театр конкурсына Идел йорт исеме бирелә һәм ул төбәк-ара бәйге булып санала башлый. 2010 елда Гран-при исеменә ия булган театр коллективы Татарстан Республикасы Президенты премиясенә, ягъни 1 миллион сумга лайык була. Менә дустым, шушы театрда мин үстем. Һәр бер спектакль белән кәттә сәхнәгә дә чыкканым бар. Сәнгатьтә миңа Илдар Абдулхаев үзе бирде. Бер көнне Әзгәрә Шакиров сөт салып бирде. Әйе. Гафу итегез. Сез кемнәр? Нәрсә эшләп йөрисез монда? Роботыр китте. Гафу итегез. Ашыкма килә. Ашыкма. Дуслар, исәнмесез. Сез кемләрсез? Сез бит бу театр артистлары түгел. Нишлисез монда? Без Шамил Зинур улы Закиров исемендәге театр коллективларының 20-нче төбәк-ара Идел йорт юбилей бәйгесенең алып баручылары. Мин Айсә Батырханова. Мин Идел Кыямов. Мин депутатлар, дуслар. Мин Мұрабатыр, бу минем дустым Илдар. Идел йорт ул бөтен Татарстан һәм Рәсәйнең һәвәскәр театрларын билгели торган иҗади бәйге. Биредә Татарстан Республикасы, Башкортстан, Удмуртия, Марел республикаларының, шулай ук Мәскәү шәһәре, Самара, Владивосток, Пермь краеннан бик актив катнашалар. Шуны да әйтеп узарга кирәк, әлеге бәйге быел 20-нче тапкыр уздырыла. Менә икән, дуслар, ничек инде ул
teatrda tilegen kişi ki meşhide oynayalım mı? Әлбәттә уйнала. Теләге булган һәр кеше. Монда бит хәвәскәр актерлар җыелган. Булсын ул сатучы, ничегенә бухгалтер, электрик, шофер булсыннар, барысы да катнашалар. Бүген алар Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында бүләкләү тантанасына җыелдылар. Һәм бик тиздән проводер сез алар белән инде якыннан танышачаксыз. Менә biz sizden bilen konarımız dostlar. Hürmetli dostlar, biz kutlaуларга һәм номинацияләр буенча театр коллективларын бүләкләүгә күчәбез. Сез Мирабатра хәнде үзегезнең дустыгыз белән безгә булыша аласыз. Әлбәттә. Театр коллективларының Шамил Закиров исемендәге Идел йорт 20-нче юбилей төбәкара конкурсының дипломант исеменә лаек булучыларны атау һәм бүләкләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасының атказанган артисты Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы Зөлфия Вәлиеваны чакырабыз. Зөлфия ханым, рәхим итегез. Dostlar kışkırıyor alkışlar. Мирабатра, Аршау. Hayır. İster misiniz? Хәйрле кич, исәнмесез, кадерле дуслар, хөрмәтле кунакларыбыз. Чыннан да театр яшәде, яши һәм яшәячәк. Мин моңа ышанам һәм бу хакыйкать. Бу данлыклы театр фестиваленә быел мине дә чакырдылар, жюрида утырдым беренче тапкыр. Шуның өчен мин оештыручыларга зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Рәхәтләнеп шундый театр сәнгатенә, шул хәтле зур коллективлар, хәтта менә жюри белән караганда да танып утырдылар. Минем улар профессиональ артистлар кебек башкаралар образларын, рольләрен. Чөнки чыннан да безнең районнарда, шундый үзешчән коллективларда шуның хәтле оста эшләүче, оста башкаручы артистлар бар икән. Мин моңа бик сөендем, бик шатландым. Хәзер инде бүләкләргә күчик. Зөләйха Минһаҗеваның алай да була икән спектакль өчен Яршаулы шәһәре Эврика үзешчән театры катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Зөләйха Минһаҗева. Рәхим итегез. Борис Васильевның «Азори здесь тихие» повести буенча сәхнәләштергән «Пять жизней» куелышы өчен Ютазы районы мәдәният йортының Маски халык театр студиясы катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Гөлназ Ханнанова. Аяз Гиләшевнең Яра спектакль өчен Менделеевский районы Бизәк мәдәният йортының Елмай халык театры катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Гүзәлия Гомәрова. «Дети войны» пьесасы буенча куелган «Последний день войны» спектакль өчен Кама-Табан районының «Новый образ» театр коллективы катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Татьяна Шарипова. Латык Нуриевның «Эдтернагы» спектакль өчен Мөслим районы Иске Карамалы мәдәният йортының Замандаш халык театры катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Әнисә Биктимирова. Данил Салиховның «Кызлар капканы» пьесасын сәхнәләштергән өчен Чувашия Республикасы Батыр районы Бикшик авылы мәдәният йортының Татар халык театры катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Дания Сәләхова. Әсрәт Мирзаһидовның «Аналар көтәләр улларын» спектаклен сәхнәләштергән өчен Самар өлкәсе Камышлы районы Камышлы авылы мәдәният йортының Татар халык театры катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Гүзәлия Шакирова.
Гүлшат Зайнашевның «Шийткен yolы» роман пьесасын сәхнәләштергән өчен Самар өлкәсе Камышлы районы Фадик Сабри исемендәге Иске Ярмәк авылы мәдәният йортының Өмет театр студиясы катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Наил Галимуллин. Равиль Сандинин сынған газет пьесасын сәхнәләштергән өчен Ульяновск өлкәсе Ульяновск шәһәре Идиковка мәдәният йортының Нур татар халык театры катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Җәмилә Мифтахова. Шулпан Гарипованың «Кийтмәгез торналары» пьесасын сәхнәләштергән өчен Удмуртия Республикасы Ижау шәһәренең Шулпан Үдешчән театры катнашучы дипломы белән бүләкләнә. Режиссеры Рәфия Рәсүлова. Alkışlar elbette tanımay. Катнашучыларга бик зур рәхмәт. Махсус номинацияләрдә җиңүчеләрне бүләкләргә күчәбез. Бүләкләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе, язучы, драматург Даниил Салихов һәм Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры музее мөдире Луара Шакирҗанованы чакырабыз. Рәхим итегез. Театр сөючеләр, кадерле тамашачыларыбыз, бүген безгә кунакка килүегезгә без бик шатбыз, хуш килдегез. Театр сәнгате безне бер нәрсәгә дә карамыйча әнә шулай җыя. Бүген чын мәгънәсендә театр бәйрәме. Һәм шуны да искә төшерәсем килә. Иртәгә Татар театрының гомумән туган көне, туган бәйрәме 114 ел була. Менә шулай итеп, бүген бергәләп әйдәгез, театр сәнгате белән ләззәтләник. Hürmetli tuğanlar, cemaat. Yol yergende Rusya'nın türlü güzeklerinden, yerlerinden il gizgende tereze güzeklerine karşısında Tatar yaşaytırgan jirikenin bilgenden son neşet manaraları sizin. Eğinde nindigine işke tutunsam da Tatarının zorluğun, onun aklığın, onun paklığın biz barımızda bilemiz. Reseyde ütkərilgən televizyon nindiler yarışlar olayken anda bizning Tatar kıza yigiti üzün kürsətmey qaldı. Mine şuşu matur havaskar artistlarının işin qaraganda da janğa rahat Tatarının ilikten avlağıları Saban tuyları bilen sənğə teatr yarata тұрған қал екенін аңлайсың. Шушы 100 жылдан артық болған театр дәуірінде, бүгінгісі күнде әрбір ауыл кішісінің ол тракторизмі, ол шол уақытта итмәк өстірушіні, аның әрбірсі де сәхнәгә мініп, Менә biz шундый халык, biz шушыны да булдырабыз дип күрсәтә. Сез бүген менә шушы әйбергә үзегез дә тап булачаксыз.
İng yaxşı epizodik roli nominatsiyasında jinguşi Gülşat Zeynashovanın Şikken Yavlı Ramay spektaklinde Timirhan rolünü başkargan için Samar ülkesi Qamışlı rayonu Xalik Sabri ismindagi Eski Yermek Avlı Medeniyet Yurdu'nun Ümit Tiyatr Studiyası aktörü İlşat Ghalimov büleklenir. Диплома белән Шулпан Гарипованың «Киевнәгез торналар» спектаклендә Айгизә ролен башкарган өчен Удмуртия Республикасы Ижау шәһәренең Шулпан үзешчән театр актеры Нияз Вәлиев бүләкләнә. İng yaxşı epizodik roli nominatsiyasında jinguşi Vakif Nuriyev'nin Et Kırnağı spektaklinde Artur rolü için Müslim rayonu Eski Qaramalı Medeniyet Yurdu'nun zamandaş halk tiyatr aktörü Rail Hamaçkin böleklenir. Эпизодик роли номинациясында җиңүче дипломы белән Забир Гыймаевның Әҗәт спектаклендә Җәүдәт роле өчен Әтнә районы Олы Меңгәр мәдәният йортының халык театр актеры Рәдис Хисмәтуллин бүләкләнә. İng yaxşı xатын kız roli nominatsiyasında jinguşi diplomu bilen Enham Atnabayev'nin Balakaylarım spektaklinde Xəzinə rolunu başkargan için Başkırtıstan Respublikası Baltaş rayonu Medeniyet Sarayı'nın Balkış Tatar Halk Tiyatr aktörü Rozaliya Xəmət Nurova büləklenir. İng yaxşı xатын kız roli nominatsiyasında jinguşi Ayaz Vilajev'nin Yara spektaklinde Jamal rolü için Mendilevski rayonu Medeniyet İdarəsinin Bizek klubu başında işlep gelişi Yılmay Tiyatr kolektivi aktrisası Fahime Ghalimova büləklenir. İng yaxşı İrad roli nominatsiyasında jinguşi Radik Saqinin Sınğan Bilazek spektaklinde Hafiz rolünü başkargan için Ulyanovsk ilkesi, Ulyanovsk şəhəri İndikovka Medeniyet Yurdu'nun Nur Tatar Halk Tiyatr aktörü Mevlüddin Taceddinov böləklenir. İrad roli номинациясына җиңүче Шулпан Гарипованың «Киевнәгез торналар» спектаклендә Әли Мөхәммәд ролен башкарган өчен Удмуртия Республикасы Ижау шәһәренең Шулпан үзешчән театр актеры Радик Сәфәров бүләкләнә. İng yaxşı İrad roli nominatsiyasında jinguşi diplomu bilen Enham Atnabayev'nin Anna Hükümü spektaklinde Hammad rolü için Aktanış rayonu Eski Sefer Medeniyet Yurdu'nun halk tiyatr aktörü Elfis Ahmet Şeripov büləklenir. Үзешчән театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән өчен Чувашия Республикасы Батыр районы Бикшик авылы мәдәният йортының татар халык театры режиссеры Дания Салякова бүләкләнә. Үсешчән театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән өчен Самар өлкәсе Камышлы районы Камышлы авылы мәдәният йортының татар халык театры режиссеры Гүзәлия Шакирова бүләкләнә. Үзешчән театр сәнгате үсешенә зур өлеш керткән өчен Мамадыш районы мәдәният йорты рәссамы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре актер Марат Баязитов бүләкләнә.
Alkışlar bizim jingüçilerimizge. Hürmetli jüri azaları, ilk söz rəhmət sizge. Rahmet dostlar. Sehneler, kolektifler, hem kişiler buradaydı. Ne güzel. Alkışlayın bizlere dağıtlar. Vay dostlar. Benim de tiyatroda bu isim kilip gitmemin. Mene bulay diye bilem. Hemenemin küp Türkler bilem. Ama benim de tiyatro oldu güzel ya. Benim de tiyatroda oynayasım kile. Emin şulay da alam. Aha, bağa. Boşlu verdim, bağan. Dostum, aferin. Bizden öyle olması da oldu. Şulay mı dostlar? Dostlarım, sizge tiyatr kollektivini yazsam, o'zingizga da haligi belgida qatnashib bo'laman. Elbette 2 yıl olursa. Alkışlar bizim dostlarımızga. Biz ise devam ederiz, şulay bit. 20. yubiley Tabakara İdil Yurt konkursunun 3. derece laureat isimlerine layık buluşu tiyatr kollektivlerini bölekler için sahnege RSFSR'nin halı artisti Abdullah Tukay ismindeki devlet premiyesi laureatı Ölesker Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademiya tiyatro aktörü Esher Shakirov'ni chaqiramiz. Elbette köşkü alkışlar. Elbette bugün şatkılı günde nerseyle etsen de, indi maktarsız etsen de az olur. Lakin bir fikrini etmişi mümkündür. Bana eğer de avulda, rayonda halk tiyatroları olsa, anda ile totar yaşayan bir nur var. Yurttan bittirek de bunu. Şuna göre benim günümde şunda katlaşkan, şunda töklerde üzerinin şanın, ruhun girip, totar milletin yaşatırga tırşıkan kişilerden nişik rahmet ettim. Elbette min şiksiz rahmetim. Birey-birine iktimat edilen, bunda katlaşkan kolektifler ilk tegiziydi. Bu şırakta tegiziydi. Şuna göre soyda olan vakitte karşılıklarda gelişiler. Şimdi benim kulümde bir kaldıra kişi. Allah olduğundayken bu kadir bulan hatırıştı. Şul katlı kadir işleri. Varızgada bir zor rahmet. Güvenli ve bütçemiz 3. derece laureat diplomu hem 50 bin Akşalata premiye bilen Renat Haris piyasası boyunca sahneleştirilgen Gözlerinden Ölüm spektakli için Baltaş rayonu Medeniyet Yurtu'nun halk tiyatro böleklerine rejissörleri Rail Mirnacanov hem Ramil Burhanov. Sahneye bakacağız. Sahneleştirilgen Süylerin Şundan Kısa Müzikli için Büyükdağ Özel Medeniyet Yurtu'nun Üzüşen Tiyatro Böleklerine rejissörü Ravşan Şerif. Beşinci derece laureat diplomu hem 50 bin Akşalata premiye bilen Enegem Aknabayev'nin piyasası boyunca sahneleştirilgen Bolakaylarım spektakli için Başkırtıstan Respublikası Baltaş rayonu Medeniyet Sarayı'nın Baltaş Tatar Halk Tiyatro Böleklerine rejissörü Kamile Halikova. Rahim gibi sahneye. Kamile Halikova birlemiken bilmegen Bölekne tapşırırız. Devam ederiz. Rukayin Seydullah'ın piyasası boyunca sahneleştirilgen Aşina spektakli için Başkırtıstan Respublikası Neftekama şehrinin
Biz Татар халык театры белән режиссеры Эльмира Алетдинова. Рәхмәт итегез. Bizning jingishchilarimizga kuchli olqishlar. So'raqada sabab. Dostlar, alaysa min de özüme kollektivni sayladım. Min Kamile Hanım yanına gidem, Voltaş rayonuna özü girip gitmedi, onun yanına varıp gidem. Robotur, Emin. Min bir boltaşka bura olmayayım. Mine taşlap gitesinme. Dostum yok. Min böyle hayal ettim, elbette min. Dostlarımda doşlandım, min hayran bana. Manda kalırdım. Dostlar, qayсы нәтбәттә булсагыз да, әлбәттә инде иҗат итәр өчен, театрда эшләр өчен талант та кирәк. Нәкъ менә безнең бүгенге җиңүчеләребез кебек. Бүләкләү тантанасын дәвам итәбез. 20-нче юбилей төбәкара Идел йорт конкурсының 2-нче дәрәҗә лауреат исемнәрен алып булучы театр коллективларын бүләкләү өчен сәхнәгә жюри рәис урынбасары, сәнгать белеме докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Валимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының сынлы һәм декоратив гамәли сәнгать бүлеге мөдире, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанованы чакырабыз. Çünkü profesyonel tiyatronun hepsinde heveskarlık yapar. Bizim Tatar tiyatrunun çeşme başında duran dramaturglar, yazıklar var. Rejissörlerimiz de Makariyev, Cemal Borskiyalar var. İçerisinde de hem mersede heveskarlık olur. Şuna göre de biz bu festivalde başlayan varlık Onlar şu kadar bizim gerekli olanlar bizga şu düzlük esir kaldılar, hislendi, hayat zorladı. Çünkü onların hisleri hazır demine kabullendiler. Bu festival bizim tüber ara, tersi kuyanında öptü. Onun biyografisi kingeye bilir, hem o halk ara festivale statusun alır diyen ümit var. Şişe zor vakıya bilen için bilen kapitlikten eğinde bilen etmişlerini tağın bir mertebe ayrılık çakıp bizimkiyle birek de yaşlarını. Bizim kandırganı şu gibi mekteplerinde okuyan bağlarının şu kadar dirilip şu kadar ihlas kıldan ünlüler istiyorlar. Hemen de orada türlü hizmet işleri var. Birisi de profesyonel değil. Ne alanın hayatında bizim profesyonel artistler jüriyle akalarında sıra bildi. Marşalat da sahneye bilinçinin yerlerinde. Siz ne şu yeni artistlerimiz geliyor bile de yeni janrlar da tuttu. Müzikal tiyatr bizning hazır var. Tağın bizning tübeklerdə şunday yana kollektivlar artır deyip ümidleneriz. Şunday uğuşlar dileyimiz. Həmində böləklərdə ümid ederiz.
İkinci derece laureat diplomu hem 75.000 ko'lamida akçalada premiya bilan Nail G'aytbayev piyasası bo'yicha sahnalashtirilgan Oti borning derdi bor spektakli uchun Boshqirdiston Respublikasi Qo'shnayen rayonining Mizgillar Totar xalq teatri bo'laklari rejissyori Inji Emaliddinova. Rahmatimiz. Diplom bilan Mirhaydar Fayzi piyasasi bo'yicha sahnalashtirilgan Odashqon ko'ngil spektakli uchun Ulyanovsk өлкәсе Ulyanovsk shahari xalqlar madaniyati o'zagida Boris Topxonov ismidagi Totar xalq teatri bo'laklari rejissyori Gulya Salahidinova. İkinci derece laureat diplomu hem 75.000 ko'lamida akçalada premiya bilan Aygül Ahmed G'aliyeva piyasasi bo'yicha sahnalashtirilgan Bosh qo'yan tizlaring spektakli uchun Mamadish rayoni madaniyat yurtining xalq teatri bo'laklari rejissyori Zulfira Davlatshina. Diplom bilan Anvar Navoiy piyasasi bo'yicha sahnalashtirilgan Ona hukmi spektakli uchun Oqtadish rayoni Eski Safar o'g'li madaniyat yurti xalq teatri bo'laklari rejissyori Oybira Fakriyeva. Alkışlar kişilere gönderilmekte. Rozan'ın sadakasıyla. Yubiley itibara İdil Yurt konkursunun birinci derece laureat isimlerine layık oluşu tiyatr kolektiflerinin bölümleri için sahneye jüri reisi Valesker Kamal ismindeki Tatar Devlet Akademiya Tiyatro'nun maxsus proyektler kuratörü, tiyatr bilgisi Niyaz İğlamov şatırlar. Iş barabızda da. Мен сөзіне рахмет сөзінен башларға тиішті. Çünkü шундай ауыр шартларда өтті биыл шушы фестиваль идел йортыбыз. Бірінші чиратта жетекшілерге рахмет сөзім айтасып келе. Мәдәният министрлығына, бүтін дүния татар конгрессына шыңлапты. Алар болмаса, ярдәм қолын сузмаса, біз былай матур етіп бүгін отырмас едік. İkinciden elbette sizge hürmetli havaskar artistlar, rejissörler, siz bulmasanız biz bulmayız. Profesyonel tiyatrolar bulmayız. Sizden başlanan bütün tiyatral hizmetimiz. Biz sizge büyük rahmetliyiz. Bütünümüz. Hem de büyük matur bayıl işlerge doğru geldi. Rahmet sözümle aytasım kele jüri a'zalarına. Bik bahslaşıp, bik girilip, her birine öz fikrin başından ahıra kadar yaklap, şu kadar ihlas, kadar işlerge tırıştık biz. Sizge geçiktir bilmeyeyim, lakin benim için o bik matur, bik mertebeli tecrübe. Rahmet sizge dostlar. Hemen de elbette kimde aytırge o rahmetini bilmeyeyim. Nişançı yılında katnaşamıdır yurtta, yıldan yılga konkurensiya artta, yıldan yılga sanat sıfatı üsse. Sizgedir o rahmet sözüm, abat sizge, rahmet sizge dostlar. Eğitimlerden bülekler. Birinci derece laureat diplomu hem 100.000 ko'lamida akçalada premiya bilan Sayit Shagurov piyasasi bo'yicha sahnalashtirilgan
Тол хатыннар, тол кызлар спектакль өчен Минзәлә районы Тавасты байлар авылы мәдәният йортының Нур халык театры бүләкләнә. Режиссеры Мөслимә Гайниева. Birinchi Janoya diplomi bilan ham 100 ming ko'lamida o'qishlarda premiya bilan Mustoy Karim piyasasi bo'yicha sahnalashtirilgan Oy tutilgan tunda spektakli uchun Boshqirdiston Respublikasi Gurtili rayoni Zafar Sultonov ismidagi Totar xalq teatri bo'laklana. Rejissyori Ozamat Oymanov. Güçlü alkışlar bizning birinchi daraja diplom laureatlarimizga. Yazıqlık ilk rahmat. İdil Yurt 20. yubiley Gravara konkursının Grand Prix ismine layık oluşu kollektivli toplarda sahnege bütün Dünya Tatar Kongresi Boşkarma Komiteti yetakçisi Daniz Shakirov'ni chaqiramiz. Daniz efendim rahmet ederiz. Hayırlı kiş, aziz milletveşler, Aktanış halkı, ilgen konaklar, sizin en birinci şerefler Tatarstan Respublikası Premier Ministr Orunbasarı, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi, Şakrazi Vasif Abdal Gayazoğlu isminden çok millet selamlayayım, amelik bayram ile kutlayayım. Elbette Tatar dünyası her vakit harekette, ama bu hareketini varlıkta getirişi, hamanın ilgisinde oluşu Tatar tiyatr sanatı anın üzerinin ayrım zor oluşunu teşkil etti. Tatarstan'daki halk tiyatrları bilen bir rette 20. dakikada indi usarabız. İdil Yurt Tatar halk tiyatrları festivallerinde Tatarstan'dan şiddet icad edişi halk tiyatrları da katlaşır. Bu bize bir gacayip dünya. Havaskar kişiler, türlü hüner iyeleri, hoppadi işçiler işten Tatar uyuşmaları başında şef gibi Tatar medeniyet düzeklerine yığılıp ayrım bir icad kolektifin varlıkta getirip bizim bütün milliliğin, Tatar canlılığın sindirgen tiyatrını varlıkta getirip tamaşaçıға takdim ettiler. Biz her vakit 20 yıl devamında indi bu İdil Yurt Tatar Halk Tiyatrları Festivali'ni uyuşturan vakitte uyuşturu işinleri kamilleştirip yollarını izleyeceğiz. Ama yıldan yıl kamilleşe başlıyor. İcad repertuarlarını söyleyen vakitlerde, dekorasyonlarda da, kostümlerde da, uyuşturu işinde de. Ama umumen ulpat şahsiyetlerden turgan bizim jüri yazıları. Tatar kişisinin, Tatar icad kolektiflerinin Reseyde icad edişi, Tatar merkezine gelip Ozan tamaşaçısına bizim tiyatrın üstü, bu bizi bir vakit olan için. Elbette bu festivalin ismin ve iş yoluyla biz bizim bütün ömrün Tatar tiyatr sanatına bağışlayan Şamil abi, Şamil Zinurulu Zakirov ismin taşıdı. Biz hele onun ismin aklarına ışığa getirsanaylı bu üstte de çok ilginçler başkarası var. Elbette bu tiyatr festivali için Şamil abi satlar, Tufan abi memnunluğu bu şarkılar bizim her vakit bizim zor ilişkilerin tekrar varlar. Uzaydan icad laboratuvarlarının varlıkta getiriyor. Reseydeki halk tiyatrları bilen, Tatarstan'da halk tiyatrları bilen, bizim devlet tiyatrlarının birleştirip liturgik düzeyde tam başka işler de bizim olmakta var. Çünkü familikin şeyi yok. Hem bugün ben Veleskat Kamal isimli Tatar Devlet Akademi Tiyatr binasından şu sahnede ayrım bir meseleye iktibar etmesi bile. 2021 yıl bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından Tatar halkının birliği yılı diye ilan edildi. 2021 yıl Aktanış halkı için, Tatar dünyası için, Tatar devlet tiyatrı uyuşu bilen istep alsın ham tarihte özünün şu mizgi bilen tarihte özünün izin kaldırsın. Çünkü onların bugünkü günde bütün gönülleri bilen, canları bilen eli işe verildiği
инде ул татар халык театр дәрәҗәсен, татар дәүләт театр дәрәҗәсенә мендерүгә бер нигез булып тора, һәм Алла бирсә булырбыз. Бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Ризамы? Менә бу алкышлар бу мәсьәләгә дәлил. Хәзер инде бүләкләүгә төшәбез. 20-нче Идел-йорт юбилей төбәкара конкурсының Гран-при исеменә лайык булучы Салават Әбүзәров пьесасы буенча сәхнәләштерелгән «Газаплы гомер» спектакль өчен Башкортстан Республикасы Стәрлебаш районы Стәрлебаш авылы мәдәният йортының Стәрле татар халык театры бүләкләнә. Режиссеры Зөлфия Латыйпова. Сертификат белән бүләкләнә. Зөлфия ханым, сүз сезгә, рәхим итегез. Assalamu alaikum Qozan. İsenli Tataristan. Sağ mısınız? Hürmetli milletçilerim. Şu tikden zor bilekке layık bolu benim tiyatr işim. Bizning tiyatr işim. Bu mene endi jelmetnin papqaları başıp biri bilen bir buldu benim işim. Çünkü paradik tiyatrına hazırki ağır zamanda televizini, medeniyetimizni soqlay olırga mümkünçiligi bo'lgan bir uyushma. Teatr oşağına biz halkımızın matırlığın, batırlığın, көркемлігін, чиста пөхтәлігін көрсете алабыз. Шуңа күрә минем зур рәхмәтләрем Татарстан Республикасы хөкүмәтенә, бөтен дөнья татар конгрессына, Татарстан Республикасы министрлыгына, мәдәният министрлыгына зур рәхмәт сезгә. Читтә яшаган татарларны читкә тибәрмичә, үз канаты астына алган Казан, нурлы Казан, мең рәхмәт сиңа. Хөрмәтле милләттәшләрем, чынлап та без читтә яшибез. Читтә яшәгәннәргә авыррак икәнлеген аңлап торасыз. Әмма ләкин мәркәзебез һәрвакыт канат астына ала. Менә шушы Идел-йорт бәйгесен biz көтеп алабыз. Тыннарыбыз кысылганда саф һава алу белән бер бит ул Идел-йорт бәйгесе. Ул безнең канатларыбызны җилкетә, күңелләребезне күтәрә. Шушы бәйгене оештыручыларга, шушы бәйгегә гадел итеп бәя бирүчеләргә, шушы бәйгедә катнашып килгән коллегаларыма мең тапкыр рәхмәт, исәнлек, саулык, яңа иҗади уңышлар. Мин Стәрлебаш кызы, Стәрлебаштан килдем. Казан, Стәрлебаш дигән фактор бар. Чөнки Казан белән Стәрлебашны бәйләгән бик күп матур әйберләр бар. Мин шуның берничәсен генә әйтеп үтим әле. Шушында, Казанда, мәркәзебездә, бөтен дөнья татар конгрессында эшлек 20 елга якын тирен түбә хезмәт сала. Татар теле, татар мәдәнияте сагында, татар рухы сагында Марс Рифкатулы Тукаев. Марс Рифкатулы Тукаев белән Стәрлебашта бик нык бәйләнеше бар. Ул үзе дә аптырап аны кабул итте. Ул Әгерҗе районыннан,
Ama lakin onun ota-babaları İsterli başka diyenler. Tokayevlar, Şakir Tokayevlar, Duma'da söylenenler. Hem bizden İsterli başta 18. asır azağında, 19. asırda, hem 21. asırın başlarında kırık medrese açıp bütün Türkiye dünyasına İsterli baş mehrifet üzeri deyip tanıtan Tokayevların varisi ol. Bana sizin Maris Rıfkatoğlu Tokayev. Bizniki. Şulay yok hazırlıkında Kongres'ta yeşkine fenler kandidatı hizmet sola. Ul da olsa 19. asır uzaklarında, 20. asır başlarında Mulla Ulu indi 20. asırda, 21. asırda Zakir Mulla'nın uluğu İlgiz İldar Ulu Halikov ayı. Buna bu gençlik şın kömülünden Tatar dünyasına bilinen terli baş terbiyelegen ana. Kazan kabul etti. Rahmet Kazan'a bizden yigitlerimizin gidergen için. Şulay yok. Fenler Akademisi'nde bizden muridemiz işte nasip oluna. Boş oyağı bilen ilimlik getirip gitti Zülgalime. Rahmet ana, rahmet Kazan. Sin hatta yüzünün iliminle bizden terli başlar demir yapıderiz. Zülfiye Hanım, bir zor rahmet sizge. Rahmetimizi devam ederiz. Yani bizim kalan bir Grand Prix yasa var. Zor rahmet. Arızda rahmet kabul ettiniz. İleriyor 20. юбилей Tübekara konkursunun Grand Prix ismine layık oluşu kollektifini tuttular için sahnege Tatarstan Respublikası Medeniyet Ministri orunbasarı Hakimjanov Lenar Seyilcanoğlu çağırırız. Takdim ederiz. Saklov şundan en zor bölüm alıp kalmıştım. Ben şu şekilde katlaştığım için canlı kişilerimizge, yatır canlı kişilerimizge, şahıslarımızge, bizim vizyon katılımın resminde. Vizyon rahmet, şöyle ağır vakitte de biz bu eğitimimizde bu yıl katlaştığımız, ilk katlaştığımız rahmet. Şimdi gelecekte de mütemizlikten sonra, biz onlarda, şu fırsatlarda görüşeceğiz. 20. юбилей Tübekara konkursunun Grand Prix ismine layık buluşu Talha Gınyatulli'nin piyasası boyunca sahneleştirilgen Jir bilen Kuk orasında spektakl için Oktaныш rayonu Kirov oğlu bileklene. Sahnege Oktaныш municipal rayonu başlığı Fattahov Emil Nevaplı hem Medeniyet Yurdu'nun Koluk Teatr rejissörü Olsu Kujina çağırırlar. Şulayık sahnege Oktaныш Yoktaşlar Şenliği reisi Vesim Vahidov çağırırlar. Biz isminden şu tiyatrodan kapışarız.
Әлеге театрны келесі жылға, Жанисәп елында Россия Федерациясының төбәгенә гастрольләрен ұйыштыруына біз айрымы үсті бізге алабыз, һәм Татарға тұтанып яшәгән төбәк күтіп қалады. Минталатович, сөз sizге. Сәммісіз қайырлы кеш, hürmetli milletdaşlar, hürmetli Kazan halkı, hürmetli arkadaşlar. Biz elbette bir şart, 5. mərtə bu festivalda bizim tiyatr kollektivi Grand Prix derecesine iyi ola. Kirov Halk Teatrı bizim için bir zor şartlık, bir zor derece, bir zor itibarlı bu festivalini uyuşturan Madaniyat Ministerliği'ne, bütün Tatar Kongresi'ne, jüri a'zalarına bu şart rahmetimizi yetkazın. Elbette bitirmemizde bilirsiniz, inşallah tanış 99% Tatar yaşayan rayon bu mümkünde. Bizim tarihi buluşumuz da var. Tatar dünyasına tanışta bilmese kim belirtiş şahıslarını diyen maksat koyup işleyimiz, yaşayımız biz bu mümkünde de. Ağına bugün tanışta Respublikada birden bir devlet derecesinde, Respublika derecesinde Tatar Gümrüğü'nün gimnaziyası işlep kilme bir natör neticeleri bilen hem Tataristan'ın natör Resey'nin bir kütübeklerinden Tatar balaları anda bilen bana o rayına bulsa da bugün Ağıda devletler hem bir ansam böyle işlep kile bu mümkünde. Elbette bugün bizim zor maksatımız başlanışta devlet tiyatrı budur. Anın negizi var deyip biz isyatlıyız. Tanışta bugün biz yıl sayın tiyatr festivali ötkərəz, Bastavuzda Şən Sanat, ondan tiyatr kollektivləri bilen ilgiden artıq tiyatr patlaşanlar bilen. Hatta bizden rayonumuzda 26 gana cillik var. Bu tiyatr kollektivləri ilgiden artıq patlaştı. Başka cillikler alınan rayon üzerinde uyuşma patriyati kollektivləri ilk tələb patlaşalarlar. Bugün Aftanışda 12 halk tiyatrı var, bir municipal tiyatr var. Buna göre bizimde Tələqimiz də var, ligizimiz də var deyib isəbliyiz. Allah göstərmə. Bunu istəydik. Mədəniyyət Ministerliyi Prezident tarafından da aydına cevaplar aldık indi biz. Allah göstər ki, Rəsiyildə Halk Teatrı derecesine, Devlet Teatrı derecesine girişmemiz mi degan zor ümit bilen işlep, yaşap, icat edip yatağımız bu mümkünde. Buna indi kilasi yolumuzun için cevaplar da yol olup durar. Mağarip hizmetkarların ağız genişmesi de bizde oturgatıyız. Allah göster. Hem şu biz etken dileklerde, hiyallarda tanış karşısa, tanış halk için, mandatar dünyası için iyi zor derece olur. Rahmet sizge bir zor. Söz Atlanış Yurttaşlar Cemiyeti Reisi Vesim Vahidov'da. Erkeş, Kazan Tomaşaşı'da, Erkeş, Respublikanın tiyatr yaratıcıları, Erkeş, yurttaşlar, Atlanışlar, ne göresiz, icat ülkesinde, medeniyet ülkesinde, Atlanışlar her vakit aldığında, bunun Kriz Grand Prix'de de Atlanış rayonun Kirov avlı Kuşa kollektifi birinci ornalığı her vakit korularız. Şuna göre Yurttaşlar Cemiyeti o'zi de Respublikada birinchilardan sonra Kuşama Kuşa kollektivga biz Yurttaşlar Cemiyeti'nin oltin medalini topshiramiz. Hem isterlikte kömek foto Grand Prix laureatları bilen birgelik bassanız ilk kökten ulaşır. Elbette zalda alkışlar tanımayın. Bizden jeniçilerimiz. Varınızlara bir zor rahmet.
Hürmetli tamaşaçılar, kaderli dostlar, beygide katlaşmışlar. Şuşanın bilen tiyatr kolektiflerini Şamil Zakirov ismindeki 20. yubiley Tübekara İdil Yurt konkursu ahırına yakınlaştı. Dostlar, nişi gün ahır yakınlaştı. Men mene ilga dostumdan spektakl karar alıp gidip teatrga. Men qiziq bo'lar deb o'ylagan edim. Spektakl ko'ramiz deb o'yladim. Ekranda tugul, ashundoq. Bir şılmağız dostlarım. Sizden için, şulayık barlık tamaşaçılarımız için, şulayık yine bizni online күзәтеп oturuşu barlık online tamaşaçılar için bir neçə mezgilden biz Grand Prix'ga iya bulgan Fərhiyə Ғинятуллинаның piyesası boyunca səhnələşdirilən Jir bilen Kub piyesasını qarab gidəcəkbiz. Siz mürovatı Rustam bilen zaldağı en yaxşı oyunğa barıldın. Barlık jingüşçilerini hem katlaşmışlarını elgi görkem beyran bilen ihlas gönülden kutlayız. İcat şişmegiz sayıtmasın. Sizni barınızda da yakınlaşıp gelişi yana yıl bilen. İlesi uçurasılarına kadar.
görüşeceğiz. Biz bu gibi bağlar üstüreşeceğiz. Tuğla mil için, millet için biz bu gibi bağlar üstüreşeceğiz. Ne oku? Kişiler kutkarınız benim yaşasım kile. Yok benim bu yaşam kimi kutkarınız benim kim var? Kişiler. Kişiler. Aray.
Nuriye! Nuriye, topla, Nuriye! Nuriye! Yok. Bunun bulunur dedim ya. Ya. Сиңдәме? Запас полктан фронтка киткән чак. Сезгә анда котелоклык кабы яшәкле. Икмәк. Шуңа дип алган малайлар арасында син дә бар идең. Ләкин сезне һөҗүмгә күтәрелер алдыннан ашатмадылар. Ишен дисеңме? Кухнясын вады диләр. Ишен сыңмады дисеңме? Чөнки ашатмады. Беренчедән, баш солдат яу кырында шәберәк, җитезрәк йөгерә. Икенчедән, сезгә 100 грамм спирт бирәчәк. Бу инде һәрвакытта шулай. Ашарга ризык юк, яшәргә ракы бар. Аннары яу кырында солдат яралана калса, операция вакытында аны коткарып калу мөмкин булмаячак. Сез җүнгә барасыз.
kişi söyleyeyim. Ezik koşan barası. Hoş geldiniz. Bunun altında boş yerin için. Baştan öyle. Elle yine nesin mısın ha? Senin ne sesiyle sinirdesinler. Bunlar kim? Sindir. Eyde oğlum. Eyde buna. Evlenme kora. Suluşları yoralarına koy. Böyle diğer kız bayılırdı. Kulağımı işitmiş zirişti. Beş balaları var. Kirin durdu içisine oğlanı. Hani dermek değiller. Var, ben bu diye boğazmayı şartını. Mahmut, tığılmadı. O öylesi, kalkazı iseminden aşaksın için. Oyulup kalacak aşaksın için minanda kan kıydın mı? Hazır minada var. Ansırın katıyır. Yoo. Bir tane yok. Yolsuz olsam işlersin onu. Benim de bir ayağım bulmasa da iki kolum mu? Yaşar mı dedi? Yaşar mı? Vay ya, sesi kallar. Bre. Ağlamın, balın bir balası var. Dörtün işige, bolay. Dörtün işige bolay. Dumda, uysan. Hele, ne? Mahmut benim öyle bir top. Gitti. Yol ayağı üstünde. Raykom sekreterine. Hakkı. Hava disti. Rahmetli yazmasındı. Koyan bula yazı meyranındı. Şuna. Gayta muşta falan sarışan. Şıka oldu. İşkiye. Raykom var. Gibiydi. Nesi yaşar atran yakta? Sığın ben kan uğraşın bir yakta bilmeyeyim de. Lakin ben değilim babamız. Kardaki farkı dalga metrofet sanoy digendi. Hadi gel. Şep konuları. İyi derdi. Nasıl işliyor? İşliyor. Belki biz gel. Yorumlarına yerden ötüye. Esas dövüler. Nerse koyun ha? Bizi iş olkayıp. Ödünde yerden yok. Özellikle ben Vatan Soğuş'ta şimdi uzaktım. Ötün köş yığı vakitinde. Sen ilk taşıyacağız. Özüm hükümet kalaytıp da tizirme. Terslerin bizim için barısını dersin. Faşizmde şimdi. Başlıkla da şeker ver. Şurayı mı? Dimaydı şurayı mı? Biz sonuçlar Germanya'ya kadar varmış. Biz alırız demek türlü.
инвалид құралдары кетіп тұрмақса. Қорқытмасынlar. Мен анда қорқуына өттім енді. Қорқудан түгіл. Иә, ішқа білікте. Іштәсімі? Әділікте. Сынектәшілер. Өзің үкіметке алайтып түртейдірме. Сенің гражданлық намысын қоясың. Сіздің халқын күйдіре алмай. Кейіндіргені хәлінен келді. Қазір мен шул өзінің халқын білдіргеніне мақтап тұрға дейш, да? Не вы, идеттерлі? Не дождутся? Бұл ауырлықтар уақытты шағына іштәсіңі. Біз аларын жеңерді. Bizim bir çarık tüplü halı, zor komünizm tüzüktüğü halı. Ne min komünizmle? Komünizmler. Hayda. Germanya. Kuşlar bu ay. Sinetmişlik. Gelecekleri yok. Emzalarını dümüktürlük, yağdırlık, kırılık. Hala. Komünizmde yaşaya. Ne var komünizmde yaşayın? Bilmeyim. Men Germaniyaga barib jetmagach. Necha kerak bulaylarning kommunizmlari? Gitsinler de alıp gitsinler. Bilmiyorum. Dur o yapmalar günler. Alıp git almıyorlar. Kimler duyuyor? Kimlik olsun. Öyle, kimlik olsun. Mahmut Dağ'ın tuşa çıkarttı. Öyle parası kim dahil geldi. Öyle parası. Bu bir ya. Yaz. Buraya. Yaz tuşlar. Buraya. Yaz. Buraya. unutulmazlık bir yara bulup kaldı. Bir de eminim eneyim. Lauro, yukarıya gir. Umumen, benim jingo gününe kadar yaşasın kire. Berlin uğramlarımda, tuzak tozdurup ben. Benim ötesim kire, sınır ayak bilen bu sana. Hayırlı tata, hayırlı tata, hayırlı tata.
Senin bilen vakilleşirken aklı ciddi. Bir gene gülüşüm var. Umutlarımı bulamadım. Hoş buldum. Verdirdim. Şimdi koytarırga diregen idim. Elemi bir vakti kıyılamayayım ben ya ulan. Ne şeysin? Kimde? Nereden bilirsin? İyi. Görsen. Ya Ray. Uzun sıramız. Uzun. Sinirse, sinirle klasımız hala o. So, onu onu torta. Sonra hatın kızına da şamağa. Ya, yok, bilemeyecek ben iştesin. Ya. Nerede şaksi? Ya, iştesin. Bileme. Bir vakti de bilemeyecek ben.
Bunda seni kim çağırdı? Samsun! Yine konuşmadım. Uzunlu konuştu. Kim şapkalı tüytesin? İşte maaşları. Bildim de
Tanıştan kodular İlyas Usta. Asinler davlat tuttu. Gorga dişler edin. Muhakalar neşip tutkanlardır mı? Okla söyleme. Nişap beni korat işlerinde. Dalga. Sen bir ture. Şinovni. Devlet menfaatlerini yaplarga teyişli kişi. Asinler seslerine yorma kişiye yardım ettin. Şargıya koşup kadar pensiye attırgansın. Onun dört balası frontta ölüp oldu. Bir yalgızın başta ölürge teyişli. Asil pensiye attırdım. Rakaptal rakaptal pensiye yazmansın. Burada ömür boyu illi boyetti. Altın yığdı. Altın taralgaç bir strapsız balı boşla öyle değişiyor. Asil pensiye yazdım. Simmet devlette koyladan kudret ziyan getirdim. Tamam ne kadar kılıyor ki ya? Ya bizimle pensiye yasaya alır mısın ha? Yok şu. Nerse dibite. Yarağını yaptım. Babalarım. Babalarım yaptan gospitallin. Adresi sıracı yerlerinde. Koysu kovada. Nişe katlıyor. Milli iskamyalar. Nişe ağaçı var. Yazdın mı? Yazdım kuşağımı. Havalar içi. Gospital varken uzun bir resim bitiydi. Açta dersin de yattım. Malik iştiler kuşadılar. Şundan. Öyle tamam kuşadılar. Öyle afot kaçmadılar. Hatırlar mı? Tam kuzu yaptık uzun bir resim. Benim bir başım. İki kere yavrular bayıldılar. Benim bir kadir özüme. Biş balata benim hakkında ismini unutmam. Benim yanımda hukkede. Mini kılpışıklar. Midenler kılıp dizilip durar. Sındık yine de başlaya yatmalar. Başlaya yatkamasa bana çıkan onları. Arar duralar. Mine pensiye yok. Neftem ha. Niye sin türelerini foş edip yola yavasın ha? Sırf senin başka işini yapmıyorsun ha? Yaşlı ışına kalkan yaratmayı beni yasıstım, anlıyorsun mu? Özlemek, benim babamız doğru, namuslu yaşar yarattı. Стоять! Трюга! Ко мне! Anlaşıldı İlyas Bey. Ha? Oğlum, sen şiver, en motor kızıllattırdın sen dostayım ha? Şunlap mı? Şunlap, yoksa özümlattırır idim. Geldi. Sen benim dostluğa bir kıyasıtmayın diye. Buyda. İlyas Kaya mıkına deyip duran bey. Benim de mağara kaçıp bir yüzüne. Ötün de ya.
Haydi adamımız gitti, haydi gitti. Şiver kızına ilenleşecekmin. Biz kumite bağlar üstüreşekmiz. Yurttaşak. Barber sin digen şey bulmayacak. Sin yorulacak olmayacak. Yok. Senin bu hıyalların durmuş koşmayacak. Niye? Çünkü sen yaşayan bu ilde bu hıyallar durmuş koşu mümkün değil. Senin yerde mi? Ne durursun? Senin yerde. Olmay. Olmay. Bu aymış. Bu olmaymış. Ha? Kim buldun sen seni sokakta he? Allah hakkı hayatı öldürsün beni. He? Ne? Azrail. Senin canın altına girdi. İyi de. Azrail. Merci Azrail. Merci. Azrail. Şokulup git odaksıyam. İyisini dinmedi. Oğlanlar aşamıyor. Si bozumda yalan yok. Ni. Kamusamo. Hadi. Mini sanitarlar tavaşak. Mini gospitliga satacaklar. Var var sin digen çabulmayacak. Mini sen dolaşak mı? Yok. Hayren balası. Vay bentesi. Kim getirirsin sen bu şehre? Kimle? Benim hatunum var. Benim hadiyem var. Bunu almışsan salla. Ama almışsın. Bu yapma simer
işi! Olay işi. Hakkım var. Benim balam bulaşar. İyi. Senin balam. Yaklaşım işlerinden Oğuz İtter'e bakılma. Lakin senin anlamış yerine bakmadan öğretmen gider miydi? Durun! Durun siz! Durun! Sıfır yapmanız! Durun! İşke varınız! Sağ olun ya. Eller işti. Soğuğuna yeşile tavuk. Nerse gider. Bizge bir nerse de gerek mi? Emine sinak ile ut taş üstünde bir kişini kırıp kavurur zamanda derdi. İşlemiş kaçıkmasın. İrtegeden firnatini sürer kaçık. Dinlen indi şişaksın indi ya. Soğuş invalidi. İnvalid dediğinde hemen invalid durumda bir kullanımda pul kişi çıkan şu anlamda günümüzde hani evlerinde invalid para oldadıra işit bile süreç bile Önemli. 4 balası var. İşlemi koyavarsın. Mina pensiyem jite. Мен соғышта yaralarını bir tutup көрдім. Солдатның бошына екі күрегіне тие тұрған еді пуля. Сен ері yara алғансың. Сол қолда ондайларны бізде ота тұрғандар еді. Нәрсе? Югіш шүкірек салдың ма? Яки котелок ашаттың ма? Герой! Мынатай! Қойма! Менен да қорқынып өттім енді. Şu kıfını da belirlep taktılar. Ama kabadis. Mesköy'deki Nilan'ın avuzunu tomaladılar. Şuna da çıkmış hadi. Esin kalkazısın da. Amındaki İslami şuna hikmet utun bilmezke bakşasın sürmezke elektrik şavıgan üzerine suğu şimdi kuttan bitti. Şimdi kuttan bitti. Onu tırığa vakit. Başıldı. Sen yapta soğuş görmegen kişiге şaptırasın. Kardeşim, bizning şekilli 18 yaşında yumurtlarga, tanıklarga karşı meni yalanlara şahit et. Snaryad kıpılçığına yerge singerge. Üzülgen baş, kullar arasından tirilerini izlesen eline rahatlıkla ne? Soğuş
senin için bir koçandan ötmeyecek. Demek sen soğuşun kurmalaksın. Шығып yuval көз алдымнан әдем ақтығы. Aksak Batur Gülfet'in Nursi! Hatına kol olmaya mı? Senin hatın mı ne yani? Alabilme şunlara şartsının işin. Hadi ya bir koyadan bağırmay. Senin gibi gelen sanatlarımıza kirak mı? Tut mu biz buralar yolda? Baram. Koya barılar. Neyse işlerine git kızım. Baram. Samat, Meryem ortamda trakını kaldırıp aytkan. Tırından şöyle korkan değil. Meşhur traktörünü seni öpeceğim. Hadi ye bir koyadan bağırmay. Oturup kıyma. Başımda bir şaşın gelip kattılar ya. Hadi ye bir koyadan bağırmay. Rahatına mine dövlen varmasaydı tırgıttı. Kurnalarını kurtarır mı? Mahmut! Muhtarım Mahmut! Muhtar! İlyas tanışma. İlyas. Tanışma. İlyas. Ne diyorsun? Baramda gel. Sen de beni bilirsin. Niye seni biliyorum? Hadi ya. İlyas. Neyse. İlyas tanışma.
Mahmud! Niye gitmişsin o Mahmud? Bilmem. Lakin bu taymında bulay yaşay olmayın. Günde diğeri kantorga şıtırak baram. Benim üstten yalay olmuşlarda ışık degen demek mi? Bugün tağım vardı. Atımla koyup baytargan. Sınavın iyi işin. Abid vaktında olay müzik dilgen iş. Ben tabaklarga orunluk degen demek mi? Kim? Min mi? Min mi tamam? Min mi? He? Yok, oldu ciddi. Hazır bağlanma. Orasında verip eğitip girer yüzüne. Buldu. İşte sol bizde. Bizдің ilde. Yatı bulmagan. Nefisi duymagan kumsuz adamlar türe bulup orada. Şey yazmışları bile oynayıp başlayapsın ol. Bilmem. Bizim bu halık. Zor komünizm tüzütüren halık. Bizim faşizmden jeyindik. Hemen 4 yıl soğuştağlı. Ya pensiya yok. Olmay. Başkaça bulay yaşap bu olmay. Rahmet bizne şiir bile tigizlegenler kötüyü bekler bulun. Evet. Bugün yok avulda da bütün frontaviklarga itepşi. Varsıda bilirge etiyir. Ertege Orluk orjin medallerini toğamızda Raykomga varabız. Eğer de bizni anda işitmeseler boşkalığa varıp jitecekmiz. Kadillik budur hati işlikin dola. Ne işimiz senin bilen? 4 yıl boyu kan kuyduk ha? Evet. Sen benim bilen mi? Elbette. Elbette İlyas Sus'un misili bu. Elbette. Eyde anam Rus gitti. Bizni büyük işler küteyi eyde. Evet. Son buldurup. Kaşağa kadar usta.
уақыт бар. Деген дұғаларыңды отыра. Әйде, кеттік. Яшәргә тиеш. Яшин. Шундай. Ашы ғазаптардан сындамы? Аны елайса тыңла. Сізді сындырырға тілейшекті. Әммәсіз сынмассыз, бүглешексіз. Әлғатты үлер әлгіртін азадашақлар. Сема, шошы жердегі таму ғазаптарын татып тұрашақлар. Әлемге үй соны келешекті. Суыр ите. Қаладан фатир олаша. Ұллары қызлары оқырға кетешек. Tanıgız, üzünün batırlarını unutmayın. Seni, batırlar isimlerinden siz aşıklar. Şimdi başı kazaklarını kurgetiregen idim beni. Salda, iyi. Сен көрсеткен бұл мәшғәл тұрмышта мен кішілік сипаттарын ұнатып келем. Мен бір кімді де ренжітмедім, сатмадым. Туған еліме, намысыма тұғырып алдым. Егер де бір гіне кіші менің тұрмышымды көріп, ибрет алса, демек мен сән қалып, ешәрге тиіш. Мен қазір шынықтым енді. Бұлай ғана сындыра алмасына. Ашықма, Израиль. Қарынам мен сенің білән, сонда. Менің бітәлі жерден көкке, бек көп жауын арат қарасын ба? Шуайда сенің бұл дуамалықта менде де файда бар еді. Сендей дуамаларына дұнжарым алға әкеледі. Характеріңді көрдім. Бары жылымды, өзің сөйледі. Треби. Петрович, давай носилки. Ет, Олағын әлі. Башқала Құдай ата. Сәсіне тұғы, керегі шығар. Мен қойттым. Мен, Ильяс.